Oke, hindi isang balang gitu di kontraktor. Ada meglia kontraktor supply association tu kiwan ra, ya kan ka city kerpat yang apa kumu minister ban cancel no ya tu tendar kepada ya ka hospital veterinary po operasi lo. Dia ya kata tengah belah bang ai kedon no assurance cancel nomor ba. Ya ka tendar lakot open tender baru akibat don buat ki balong eligible ki bakot buat bar ki babyang kriteria mkhang you know puro ki laban it te ka question ban cancel te ka dum arais bagi kwa maki ban cancel no te ka dum arais te kasong ba makiru ki ba kiru ki wanang ne ngala ki ba kiru bielik ya participate te kasong para ka tendar komiti ban rai ban alot yana Ki kena apa ba kini ke jing abit tangka Package. package ben kedai ba adon lagi beri lojong di minister satu kan marah islam kita beri rojong kita buat tenda kalau beri rojong ngam thara kita tenda abalong le open tenda everybody are free to participate mana ru kila apa ki badai kira government registered contractor kat kumki kriteria lani ki kendon kila bu lan ki biang kila ban tep kila ban participate kasong perkat tenda komiti ban pej ban rai ya ki kot selagi biang dong sodong ku bekalong abro ko gastit ki praktis muda bar kita matai lema ai kena sepung ka package system kapake isto ko muda hospital de platif bi hospital ki donut ki insentif baru ki berangkam ba hospital ki fencing ini ta ka kawa kalat ke building jo hospital ki donut nam ta kuno sumar ki marat ki bapang bestom kada ka jingning jo hospital Kalau maka ka sanction dong di hospital. ngaru gam da kama to mulu mala kalom ko ba around 60 crore something like that Ano ya kini ketendar lakot no. la dan si benai duna la ngat ragat ku do santri ku Julai